Tala whātu I le nei vaenga o telefou o le siufonga o le laumua. Ua whangasolo nei le polo inga mō pulenga I taimi o whaalawelawe whaafosei mō le tu malo atoa o Wellington ona o ti munga mamafa na fiai mai le pole sa ma le songa fua anafi. O la pata inga foi mō ti munga mamafa mō Wellington whaape ai le wairarapa ua sitia I le lano mumu mai le songa fua anafi o atu I le poa na nei. Ua whaelo mai foi le ofiso le tau le Met Service o ti munga mamafa pei ona malo ia mauti noa le lamatia ai o le saunga le mu o tangata ai mai se pe a whai papa ma te tafe malosi vai tafe a wae le ngata ina lolo vai ai lau whanua ai ono solo I foi mani vahenga o le lau ele. Whaelo mai le ofisa puleanga luenga lutele I taimi o whaalawe whaafose I Wellington le Wellington Civil Defence Management WCEM o le whaamamaruina o le neipolo inga langolango ina ai le tali atu ia afianga o tu langa wha le tonu le tau ma le a whaina ai o awala atoa maisi mea tō tino. Whailo mai ai Carrie McKenzie o le WCEM o le whaamamaruina o le polo inga I taimi o whaalawalan whaafosei whaingo fia ai o na whaatino ngā luenga whai tangata mo au nanga fesoasoani mo mia ina I mautinoa saonga le mūtangata uma ini whaale tonu mafua I winga lolo wao le tau. Sa mawhaina mai foi Mackenzie o le whautuanga mo tangata uma ina ia usi ta ia whautuanga tu ina mai mole saonga le mo ai maise inu a afia I nilolonga po ni solo ele. Sa ia ta ua foi a wala o iai le mamafa o timunga mauti noa lava o le a tafe vai tafe manolo vaia a wala mai ai mani solo ele ali mai. Ua whautua ina foi le mamaru le tunu awana whaataritali mo se whaatanunga tu uai o lātou whale pe a whai ua mauti noa ua lamatia lo lātou saonga le mu. O le a maua se si tanga I alauni mo ta vale whaia onga fesoswani po o relief teachers I se vaenga o le tariatu o le whainga maloa New Zealand I le taunga tā o le tau o le swa uma le pensini le nei vai taimi. Ua so o lea fuafuanga ma le whaai unga a le malo I le amtanga le masina nei na siti ai I le fua I le tongi ai mailo ta amale a tangata whainga luenga I fesoswani I le vainga ma le tausinga o tangata marutua ma tangata mamai I le tonu o lātou a inga. O alauni la mo ta vale whaia onga fesoswani se furulua masina le umi o le a CTI mai le tūlanga sāia I mua a po o le whaatali le se ia toe pau I laloifo le toru tāla le lita o le tau o le pensini ma le sua u moni vai aso so o se wha ona toe whaia le iai o se suinga. O lona winga la o le sitanga o le launi mo ta vale whaia onga nei o le asitia mai le tolus furufitu sene I le kilomita o lo o iai I le valus fultolu sene I le kilomita. A o wila afi o le asitia mai le se fululima sene I le kilomita tasi I le tolus fultasi sene I le kilomita. O a onga inu I tua le atoa se toa se lau ta mai ti a onga o le alato maua ia se vanga tupe lua afe lima se lau ta la so soani I le alauni mo pensini o alato whaia onga fe so soani. Whailo mai le minstawa onga, Erica Stanford, le ngata ina maua le neisi tanga mo o launi o ta amale a whaia onga peso soani. Ae, o lo tau mo whaifo il whainga maa lo, whaavavevave o na whaatino le polo kalame, suia ai I boilers alu I le swau I le tonu o a onga ale maa lo, maisi a onga tu ma osi. Ta ua le minsta, onus furulima la whaio a onga le maa lo, ma onga tu ma oti lima, o lo o fia I lea polo kalame, o le a whaalu I nai se vai ngā tupe, tusa ma le tolu se huru ma le hitu miliona tā la. Ua whailo mai whare tupe umai le tonu o New Zealand, o lo nofo sa uni I la tau fesoa soniatu I tangata ua whea ngai ma whaafi tauli, ona o le taunga tau le swa uma le penisini le nei taimi, peitai, le o iaise wha moe
e ta tala ia le avanoa mo ni whaau ngā tupe e le ai ni tului, e pei ona whaia ai e whale tupe i le tonu o Aotearoa i le teimi nei. O le asong fuan nafi le asa whaai roma iai le Societe o whale tupe Aotearoa, le Australian Banking Association, e langolango ina e whale tupe uma o Aotearoa, le whaia leo ni ai tālafu po ni whaau ngā tupe e le ai ni tului, i lalo o le whaaputu ngā tupe whaingoa ina o le National Reconstruction Fund e tasi le piri ona Tala. O ia ai tālafu e le ai ni tului, o le a whaamatu ina hatu i bisnisia a fia i ni vaenga tā ua o le atina ai o le tunu o, ai maise o lona tau mao a inga, ma e mawhai o no o i le 5 miliona tā la, le a whai o se ai tālafu e whai ai e le ai sona tului. Ta ua e le whaatonu o le asosio whale tupe a Australia ia Simon Birmingham, e malamalama le lei whale tupe i whaafi tāuli marui tāu, ua whea ngai mo le tele o pisnisi i le teiminei, ona o le taunga tāu le suahu, atoa mo le whela ua inga o loa whaale wā o mā lo. E le ngata i pisnisi, ai o loo whautua ina fo i te ngata o loo whea ngai mo ni whaafi tāuli, ona o le taunga tāu le suahu mo le pensini, e whaafeso taia lātou whale tupe matala no iai i le whainga o ni ai tālafu e le aini turui mai le nei whaaputu ngā tupe a le malo Aotearoa. E le o fia le li pāle mia ia tui sinave maulu mutotua Christopher Larkson i ni saunoanga mai le sui te tai o le pātia le New Zealand First o Shane Jones e winga lea i se tsunami o le tau mawha i ni tia hoi le nei e ta ua o le pada chicken o le a o mai i New Zealand, ona o le whenga inga sa o loto tau he whaatau inga i le vāo mālo e lua. Whaaria e le pāle mia whapea, e le whesosoani ia i tu a inga o saunuanga i le whaamoe moe o le whainga mālo so whaatasi, e whaamautu ia se whenga inga sa o loto tau he whaatau inga i le vā o New Zealand, ma le atunu tele o initia. Pei ona sila fia ua uma ona fola ma whālaua i tele mai e le pātia le New Zealand First lo lātou te i le whaia o se whenga inga sa o loto o tau whewhātau inga i le vā o New Zealand ma initia i le teimi nei. O lona winga lai mo o mia le pātia le National ia le lango atu i ai o le pātia le Labour ina ia mawhai ai o na talia ma pāsia ia le nei whenga inga e le pāle mene. O se ata video sa whaasala lawina ai se saunuanga le sui te tae le New Zealand First ia Shane Jones sa ia ta'uai e le langolangoina i le lātou pāti le whengainga e pei ona whātula i mai le teimi nei ona e iai whaale tonu o loo mai tauina e mai se lamwai le tūtau whe malanga inga le immigration ai le ngata i lea o le a paua i fo i lalo mo le fua o tongi o tangata whai ngā ruenga so ona tumu ai o wala i ta male fe malanga ai ma tili ai ona whaale tonu le au onanga tau i le soifua ma loloina. Whaalia fo i Shane Jones i lea whaasara launga o ia la waia e le popole pe tele ni whai tionga whaasanga i le lātou pāti ona o lea mata upu ai e le mawhai ona i Italia ia le tūlanga ua i whaamutaleina o le ngaru lolo po le tsunami o le butter chicken o le a lofia ai New Zealand i lalo o lea whenga inga pe a whai o le a pāsia. E le taimi nei, o loo malo si lava ia le manatu o le pāle mia i le langolangoina o ia ma lana ta ita inga e le whaafare tui o le pātia le National. O le so lea e whono ai ma wheilo i lea whaafare tui i Wellington mo le lato wheilo inga mua i le tonu o le tolu vai aso. O le tau o fianga mua fo i le nei e le pālemene taru mai le aso lua o a perila ua se so ma le whailo mai o le taunu unga o le suenga le sa whaia i le One News Variant Poll le ana manino ai i a se swinga o le whainga malo pe ana whai e whaia le pālo te tele i le taimi nei. E tele le mau whaamatalanga ua salalau mai i le pātia le National e winga i le fia o nisi o whaipule i le tūlanga whaale tonu o le lātou pāti i suenga ia o manatu malangona o le au pālota. Ma ta uai le ono whaia o se ngai o inga e suia ai le taita inga le pālemia ia tui sinave maulu mutotua Christopher Larkson. Peitai o loo mausali pea ia le taofi o le pālemia
o lo tu mau pea o na langolongo ina malo si o ia le lātou whaafale tui i le tofi taitai o le pātia le National. O lo sitia po o le sitia ai o le tau o le kofe take away i le masina o Mati sa fiso soani tele i le sitia leo le tau o mea tau mafa i le tonu o New Zealand ai i le tolu tesi ma le 5% whaatusa i le tūlanga sāiai i le tausanga ua mawai. Ai mo le se furulua masina lea na wha uma ia Februari sa wha maui na isa sitanga e wha ma le afa pasene. Wha ilo mai fo i le mtanga luenga e wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand o le maulunga o le tau o ano monfasi ai wha pe fo i ia lea na siti ai i le fitu tesi toru pasene ia mafuanga au tui o le sitanga wha ale tausanga e pei o na iai i le masina o Mati. Na pito atu iai le sitanga i lua tesi ma le 8% lea na wha mawina i le tau mea tau mawhaya i whale ainga ato ai maisi tau mawha e au ai le steak o le meo le ipu kofe take away o le whalawa pae ai whape ai ma le mins. Ai o le tau ewa lesi o le kofe na iai mo le masina o Mati o le tausanga le nei sa 5 ta la luas fursene whaatusa lea i le whata la valus fursene i le ipu kofe i le tausanga taluai. Ua whaia se polo inga a le pule maliu po le corona e tau ai le whaasalalawina whalawa i tele o ingoa o le tina malana whanau e to olua ia na mali liu i le whaalawelawe lea na tupu i le Ayo Hastings i le asosa ua mawai. Tau nuu atu iai leo i le whale sa lipo tia mai iai le whaalawelawe po le itu lai ono i le tae au leo sa mai loa ai e to tasi le tangata ua maliu a e to toluisi e manu nua ti ngā ina. Sa au inane i lato umai e le whale mai ma mani li wai li aisito o lua. Whailo mai e le li taita i leo ia Martin James o le asunga fua nafi le sa wha mautui nai o le tolu ua mali liu i lea whaalawe lave o se tina malana whanau e to olua e au fia ai ma se pepe. O nia ta maiti e tolu masina i le matua o le pepe a e se furufito masina le matua o le isi tau maititi. Ta ua fo i le li leo o le li e totasi lea o lo o tonga fitia i le whale mai ona o le whaalawe lave sa whaia sona tautonga i le asunga fua nafi. Whalia fōi e le aise isi tangata o sue e leo e tūsai o lea whaalawe lave ma e lua vai aso le umi o loo whasa ai o na whaai loa mai whalawa i tele i ingoa o le tina malana whanau ua whanoa ai la tūsoi fua i lea whaalawe lave whaano noa. Ua whaai loa mai e le pūlenga o le tūmalo tele Wellington e le Greater Wellington Regional Council le mali wai le pole sa o le tina sa avea masui te fono o lea whaala potopotonga. O ia lea o Adrian Staples na maliu ona o se ngā se whaafose i nā awhiai i le awhiawhio lea sa na tenei i lona ainga i Featherston. O le neiti nā ua whaatolu ona filifilia i le tofi sui te fono o le pulenga o le tūmalo tele o Wellington o se tofinga e maliu nei o ia o mia pēa. Sa ngalue foi e Adrian Staples i le tofi pule nuu o le ai o South Wairarapa mo se teimi umi mai le tausanga i luafe mo le wha e o i le luafe se furuono mai o stasi ua lau i loa mai longa lo na sao i ngā ruenga ma au nanga wha le malo mai sa wha e ia te ia le wha i longa tau loa le malo New Zealand le Order of Merit mo lana tautua i whai ngā malo wha i tū malo po local government. Nā i tala mai le Pasifika, lipotia mai le amata whaamamalu o se whainga whau ua te puni ai le toru i le wauli o fisa o le malo o le atu Marisala po o le Marshall Islands e se vaenga o fuafuanga e whaasawina ai le suau o ona o le tūlanga le mautonu o iai le supply o le pensini ma le suau o le lalulangi le teimi nei. O le fuafuanga le whainga malo le nei fo i atunu o le Pasifika o whaamoe moe e whaasawina ai le malo si anga
ma fesoasoani i le tūlanga o le swa umo le pensini a le kompani e pūlea ia vaenga i le tonu o le atu Marisala. O le tūlanga la ua ia nei ia atu moto le Pasifika o ofisa umo le malo i le tau na te Tala ua mana o mia e tapuni i le tau le tolu i le wauli. Ai ua le o to iaini malo longa tangata whainga luenga i le wauli po o se lunch break ai ngā lulue whaasolo atoa i na ia maua o lato i tūla whainga luenga e fitu i le aso ai le valu e pei ona sasa wai i aso ua mamai. Lipatia mai fo i le tea ese mai ma le motu e ngō Otinian, stasi leo motu o tū e tolu o le atu Mariana i mātū po o le Northern Marianas, o le wha malosi e ngō i a Sin Laku, mai ua amata nei o na tau whaawasenga le tūlanga o mea na whaaleanga i nai e leo matangi malosi o le Teropika. Le astau na i leana amata ai o na liliu ese i le neia wha, mai atu motu o Mariana i mātū, ina ua uma le limas furu i tūla o hawha ina ai lea tunu o le Pasifika e le ngata i lo longa ma ta whenga ai o le wha leanga ina i o whale ma wha atoanga a toa mai isi mea o ngā. Wha ilo mai e sui el ofisa o le pulenu o le motu Otinian o Alan Perez o le ua amata ngā ruenga i le tū wha atasi o lipoti e tūsai o mea ua wha atama ia ma wha leanga ina a toa mga ruenga le tau no whaia e toi whaalele iai mea ia ua whaale tonu ona o a whaina mai le nei a whaamalosi. I tā longa, kirikiti whaale wāo malo ua whaia ina le Black Caps a New Zealand i lona lua tā longa ODI ma le au a Bangladesh o le tā longa sa whaia ana pō i le ai o tāka. E se lauiwa walu ai o New Zealand na tuli ai e Bangladesh mai na maua ia ai i lona tolus furuono ova. O le li whaatea a Bangladesh o na head runner sa i longa o na le leila na te alo i lea tā alonga e lima na pē na mauai i ova e se fulu sa te ai. O lona lua i leo taimi o mauai e nei li ini pē se lima i se tā alonga ODI whaalewa o malo. O le li o Nick Kelly o New Zealand sa aisilia i le tāanga le Black Caps e walu se fulu tolu o na aina mauai. O le la ua tutusa nei le series le vāo au e lua ua te tasi o la malo ai e toi tasi le tālonga o lo o te toe. I tālonga a Leti o le li sawa e ngō ia Eddie o sei na kitia le asa no forma whaawautu mua i New Zealand nei ai ua se atu i Aotearoa na mua i le tu unga ta moe o le se lau mita le asa tauvai i Amerika i lona taimi e iwa te si walu whaase kone. Pei taila e le i whaitau nalo ia le taimi o le tau le lea e whape o se matati a fau e ui ina whaalea o ngā ina i le matati a iwa te si iwa tolu se kone le asa o mia i le li ingo ia Patrick Johnson i le tausanga luafe ma le tolu i le tu unga le nei o le se lau mita. O le mafuanga ona ua le whaitau nai i le taimi e vea o se matati a fau ona whapea sa iai se savili e tu sa mole lua te si toru mita i le se kone le malosi i ona tua po se tailwind sa viso swani i le taimi na mo moe ai o ia i le tu unga. O lea tu langa e pei ona wha ailo mai o tu la fono ia wha ale vāo malo e pule ai ta alonga a Leti ai mai se o tu unga ta moe. Wha ai unga leo telefau.